Ni na ukethia na uthocha ingi nthini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi twithitwe twinenia maundu kivathukanio na iwi kwati wakwa kana kwisila kilungu niki no bikie na kutetheka kumanya maundu kivathukanio undu wa ile kwatia miao na maundu ma usili na indi muthenyani wa umuthi nienda kuthocha ingi tukwatianie imwe nginya muthia tunenania kwisila Facebook ila ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official na indi no tutumie utumane waku kwisila nambani ito utumane mukubi ili 395 likana kana kutuma utumani oyu vaikindu otilwa kana utumani o ni mana pio na indi nienda umuthocha wakili ba studio abikie na kutukethia na indi tuyoselela onenene wito wa umuthi ndio uthocha ina sante kethia musiaisi musiaisa ni kwatia no tona muthana musio kwamba sitwa Stanley Ndeiwa wakili lakini sitalaiske muno wenu wako waitwa Ndeiwa na ofisi wako Masako tia asante karibu sana twethe na imwe ni muvea wakili na indi muthenyani wa muthi nenda tunena ni seyulua chuma kithelu tunanena ni seyulua kuania mali ilando mami na kukwata memu twa noni na besa kwithiwa kana ni mabikie binda ya kutanisa na huyu muthenyani wa muthi twinena ni seyulua kuania customary land kumiania kwa tuelesele kumavu mwithukicia ni kwatia kala mundu wese wonde especially takamba asongo matamba kwa kwitu Kenya itheka kana mali sana itheka cia ni laitwa communal kana ila customary la ya utiewa na ndigwate lo bau ibinda ya songo matamba uka itheka itaito na ita register lakini anamethea mese mubaka wenda okay wakadhani mbanga ja pala mese le makonga mabande twe miaka yana gutene lakini ibinda yenda alamkanete ila songo mokie kisomo choka kuku na ndumetha me asomu na itheka cia ambia kwitha si na onivu na serikali yona no sio nikenda itheka si kindu kitwa registration with ondo mundu ethana kibandi ona itheka si ibande ciona nicio citwa title kana lease kana itheka cia serikali lakini sana ndatonene itheka ilasia isia utiewa customary si matrimonial customary ilasia utiewa yu ila sabe yo kiera ne kwacha no ingi wa nana no mate na masia ila ibinda yandeke ila itheka cia kono pizza na ndeke inyo ye sabe kwa kisungu na yu moka makethia kethane musi kwangalikanyo na ke kamba chatne itheka ciandika wa mundume akamba teka hata mayandika wa akamba tandika wa no ndicho ke kamba kana ila to custom cia kamba cia chatne ku ila moka methia kana maybe mwene musi tumutumia ini wetiwe kiandika wa nondo wa custom cia cio na mbai binayo mamba na kitheka kikandu kwa mwana la muku wa musiosu na kieku wetha kinibesi kena zamba ine yesi ana mambo simo thane mesi kana kitheka kiu mwana sina nande kwa kitheka chake wobie na ndanandikwa takitheka watiewe nithe eweka kine andikwa kitheka kiu isura yake akitotumora mwana muku akwatie kwa niaba ya alangi monde bako na inyo ne kada inyo dao inyo ndene owetu inyemo ba mondene na yuchi cheka une kenda with you sabe yebita kana kitheka chini cha tuwa cha nengwa chao cha nengwa namba na you ne pokia ndo wetha ne mekalona esa ni taka ingi taiko na wetha ikatha no mwendu andu kwa ne wesi kana kitheka chini te chake lakini you poka bambia thina wambia kumila you andu asila methea mesi east kana methea mesi utiwo sundo ethea uninganitwe mambia kwitwa na ciana kana family ya mundu su mambia kwacha kana chao kana kitheka chini chao nicho non traitwa ira nire chiteo chitayo na kwandika makao maingi muno bio mesi wandu mesi na you ando maikotini nikenda koti iri wetei kana mweya wa Kenya waitiata na koti cia weta cia kana wasoma katiba o kalaka ku na kaka imbia o kalaka ku ko kaenda bina mono tondo kaka imbia kenda bina nika weta taka cia kana kwi rights imwe kana kwa kamba right yeta wa aki Kiswahili kinatoa aki
niyo gweleka mitukangi kwi aki imwe siake itheka koti na katiba kuka kaimka kuona kakaimbia na mwewe yaitikana ti lazima siandikwe katika title although sibo lazima siandikwe katika chao katika title na right yemwe before nilikagitwa nene acha utiewa nenzea ti lazima nzea ida andikwe katika title ngenda ida iba ibo nondo ni right ya kila kithaka kitha na nzea yo dibala yi indi sio kwa batu you right isitwa ya customary koti ndio kiasi interpret kana sia soma meya majaji na mawakili twa soma meya twa asia right you and moka makandikwa till lazima sia kwandikwa ba katika title nondo ni siesikie ki custom sia chao kwangalia sia kamba ku kithaka kila cha utiwa na mundu no andikiwe till lazima wethe mundu ucio andikwa katika title ne bandikiwe kana andikwa ta chao tamukwatia wa kithaka kiu kwa niaba ya family twe imwe boyu na kuyu kwa twethe ayu katha ni kithaka ke mundu andikiwe na ndeme olungwa mwathi kotini ni mweto okusi no kusi tha no kusi wa andu ala mesi wa tumela matene makoka mwai kotini koti ke tugeisio okusi na koti yetu geisio okusi ni kwatia mwithukisia title ya kisheria wani kwa title ila tumita first impression ni kana title yesu ni absolute kana ni final kithaka chincha mwene lakini yusi ni weto weta rights isi ya custom itesi ya kwandika katika title koti ya si ogweta title yesu una moko kadha kwangelekanya no ningwe pe mundu wanda kuotea kithaka naye na title yesu no waleta kuyuka ati ya ukamana title yesu pe right ingi anwange mendhini itemba andikeba pau ukamana kana kithaka cha mbanga nya na mundu andikwa akwati ku makwanda sema pika kotini yen sienda ika kendo ketwa declaration kana ikandiclare ikaasya kana although title no mundu no wandikiwe pe right etwa customary right itaandwa katika title eno na andu alangi me entitled koti yeweta na koti ene ngana mwamulo kana mweyo kana order mwandikiwa kana order witwa register wa itheka athi atilanga title yesu na tumia tuseme tungi andikita kila mundu ngweba wonde waile idaba waile wethaeba kwa hiyo niyo itawa customs kana customary rights na ti lazima si the same andikeba katika title na yu ni bau ni kwitha on debate ikakulia yone katika custom ya kamba ibeti tandikawa kwangalia ibeti na kama tandikawa chao te kwandikwa mataone ya itheka kana mali maya ilite kunewa kitheka rero kunewa kitheka kana mali sini the debate lakini nayo koti nacio na siambio kuamua na siamua si tumeto nzia mbingi nzia ya mbe katiba kaiti kana custom ila yonde kutumika kana ile custom ile nzia kutumika sio nde ila sio kitana na katiba itaitoke kata kutumika kwa tungilila ingi custom ila ekuokitana na katiba kana ila yendete kinyume na katiba ndiye kutumika ile kuleana wethe katiba kaiti ona yo yasio ikatumike kwangelenya katiba kaiti kana mwana ni mwana pai mundu ume na pai mundu muka kude nondo nayo custom ya kamba nayo yasia kana mundu muka ndaita kuningwa chao kitheka imacha kana ka aspect kau ka mundu ndaita ni kitheka nikio kukirana na chao na katiba kuna wai koti ni kule yake windi kile kana chao isina tumeta repugnant ne kule na katiba ku koti ni kudeclare yase kada mwana wa mundu muka na right kukwata shiata chao tolongi wa mundu ume aya kingi koti kaya kaisa ni kaya ikaisia katika custom ni right lakini yoko tiyo kisana pia kasia na yoy kwangelekanyo tene niwewa kana atumia matea nyamali ulo wanje mali yake tene mwandika omwene no ka ukewa tasia ni sia aume itheka ni watia kitheka kingi kando cha in case tumake mesa kuka wendo masioka imwe kama sioka imwe kana mesa kumana nao na mume makoka kwa kabandu bana makwatia you andu aingi ni moka makasi aketha ithe maybe ndai yau makasha na moyo ati maite makata timaonewa maitwilwa kitheka ukona o mundu andikwe kitheka kite chake cho cha ithe
na itawa yetu wetu tene na atasi nondo ithe aitwa ndaya although no ina rito we aiya au melama cyane we memoka atiaka na chela mo igoti nayo koti ya nikolea yasi wana mwakaya ni maili totilo kitheka na yikilanda basiano ne yanduki no sio mukakalanda mukewana tene nondo niyo katiba na wakaiche ne wakila mwewana ne yoko ndikata ni chwe kwatia yu tuamusyaniwe namo mwikato mechenza meta imwe kalende mukewana mukwate shia nene kana sehemu nene na sehemu nini na mwenye na mutewana koti ne yonde anono bora ni matalelwa bau na moene kwa wendi wo ni meanewa kuyangi moko mo meto mekalande makasia nyene ne sibabe rate ya chao rate ya wakwa na brother waka kana mwana otu chani no wandikiwe lakini nyamwene ndekwenda mundu we akeweti ya mwene ndenda pia koti ne nditha na thena chao ni isi natisita exceptions kana ukatha pe moyo white onona lakini andu mani to mwana ulo kwenda wa mwene kingo ya kwenda akewete na yu ne kwatia itheka mbingi la sina thithana the no sina save yo kietene 19 mwaka wa miongo monza na kendo mwaka wa monza miongo nana sana ta makueni kusabe yo kitatene na ithingi yo sehemu misia masako ku madela mangi mona mumeleta ku na no andu kwitha o Messi lakini Messi itheka kana ini bie na ndo mapendo kete na kila mundu no kwenda itha kasehemu na tuya ingi na ngipio ketha maina ila history maina ila history ya kana maina ila custom ya maleno ya kwatakana ngiata na yokete echianiwe kenziawa ata ithe ndo la moneno ulikilaba na nduka ndwithia nake mutumia ina ibetile nenda twambikuita poso thiumo nikenda tuicokethia twoselele bubai kitheka kicha customary kesi yakwanwa atelabe ibetile musini usu adwase kimwe kiina ciana na kingi kiina ciana ni mitalatala iba ya ilite kuatiwa nende musiaisa tuamba kosa uthiumo wa ndatika nini twithwa tuicokethia ingi tuendese na kilungu kila cha tiala nthini wa kilungu kikito cha usili twende na kunena ni akwesila nambani ya utumania mukubi ile 39115 Facebook no tuatia thini wa Mutongoi TV na indi na YouTube ni Mutongoi TV official ndukathi basa na tucokethetie twende na unenania